دیگر درود میفرستم به همه شما عزیزانی که همین لحظه ها در آزادی ویدیو با ما میپیوندید و نوید بمدودی رو دیگر باره از من شاله گلخوجه میشنوید و متاسفانه بینندگان عزیز طول 2 روز میشود که با سبب های نامعلوم پخش مستقیم ما یعنی ثبتش از یوتیوب ناپدید میشود و ما مجبور میشویم که بار دیگر برای شما نوید بمدودی رو تقدیم کنیم و البته حالا مسئولان رادیو آزادی بالای این مشکل کار دارند و میخوان بدونن که چرا چنین مشکل اتفاق میافتد، ولی تا آن زمان به خاطر آنکه شما بینندگان عزیز از خبرهای تازه تاجیکستان و جهان بخبر نمانید، من دیگر باره خبرهایی که در دست دارم برای شما تقدیم میکنم. هرچند باید بگم که در طول 1 ساعتی که پخش مستقیم ثبت شد، این ثبت رو تقریبا 12,000 نفری شما تماشا کرده بودید. البته شماره بینندگان ما از این هم بیشتر است و بار دیگر برای شما من خبرها رو ارائه خواهم کرد. امروز چهارشنبه است 22 مای و شروع میکنم از باد و هوا در پراگ. هوای بارانی است امروز در پراگ و گرمی در دوام روز 15 درجه را تشکیل خواهد داد. در مسکو پایتخت روسیه هوا کم ابر است و تا 25 درجه گرم می شود. در سنت پترزبورگ نیز هوا ابری است اما در جریان روز تا 22 درجه گرم خواهد بود. در دوشنبه امروز هوای ابری پیشگویی شده است. انتظار می رود که روزانه حرارت 5 تا 31 درجه گرمی را نشان بدهد. شبانه احتمال دارد که باران ببارد. خب از باد هوا گفتیم، میبینیم که چه خبرهایی هست در دست این لحظه ها. سازمان های فریدم ناو و هیوگان لویس مقرشان در واشنگتن میگویند در حادثه محبس وحدت شماری از محبوسان سیاسی نیز کشته شدند. این در حالی است که مقامات تاجیک وجود محبوسان سیاسی در زندان های کشور را رد میکند. در اظهارات این حامیان حقوق بشر که روز 20 مای به نشر رسید گفته می شود که در این محبس شماری از محبوسان سیاسی از جمله اعضای حزب نهضت اسلامی و مخالف سیاسی زید سیدов نگهداری میشدند و در میان کشته شده ها ستار کریمов، سید قیوم‌الدین غازی و جان محمد بایف هستند. بر پایه اظهارات فریدم ناو و هیوگان لویس در این حادثه به جان زید سیدов نیز قصد شده اما او از سوی زندانیان حمایت دیده است. این سازمان ها به عنوان یک نهاد مشورتی بین‌المللی خواستار تحقیق کامل، شفاف و مستقلانه در مورد آشوب زندانی وحدت شده است. طبق اطلاع رسمی در حادثه زندانی وحدت که شب 19 مای رخ داد 29 زندانی و 3 زندانبان کشته شدند. مقامات تاجیک میگویند که عاملان این بینظمی افرادی وابسته به گروه دولت اسلامی میباشند. معلومات دیگر در مورد این حادثه از منابع مستقل متاسفانه دسترس نیست. رئیس خدمات فدرالی امنیت روسیه گفت جنگجویان گروه دولت اسلامی در شمال افغانستان و نزدیک به سرحدی کشورهای آسیای مرکزی جمع شدند. الکساندر بورتنیکوف در این باره روز 21 مای در نشست رهبران نیروهای امنیتی کشورهای EDM در دوشنبه اظهار نظر کرد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد. الکساندر بورتنیکوف گفت وی از انتقال تقریبا 5000 جنگجوی داعش به منطقه‌های شمالی افغانستان نگران است. وی پیشنهاد کرد که نظارت مرزها سخت‌تر کرده شود، ولی کارشناسان امنیتی میگویند روسیه شماره 30 تیزجویان را بر زیاد نشان میدهد. به گفته آنها مسکو از یک سو میخواهد تبلیغات خود را از طالبان حق شمارد و از طرف دیگر به گفته آنها با حکومت‌های آسیای مرکزی نشان میدهد که برای حمایت از آنها کمک روسیه ضرور است. بنا به حساب نظامیان آمریکایی در افغانستان حدود 2000 جنگجوی داعش قرار دارند. امروز پارلمانت اوکراین با دعوت رئیس پارلمانت اندری پاروبین جلسه اضطراری برگزار میکند. روز 21 مای پرزیدنت تازه انتخاب شده این کشور ولادیمیر زلنسکی قراری پراکنده نمودن ورخوونی رادا و برگزاری انتخابات پیش از مهلت را در تاریخ 21 ایول صادر کرد. پرزیدنت زلنسکی میگوید او هدف دارد ورود تغییر علاوه به قانون انتخابات اوکراین را بحث کند. زلنسکی دعوت کرده است که پارلمانت آینده پورا بر اساس رویخط حزب‌ها انتخاب شود. مقابل رهبر اوکراینی فعلا قسمی از نامزدها در حوزه‌های یک مانداتی انتخاب می‌شوند که سرچشمه فساد است. روز سه‌شنبه زلنسکی رئیس نویستاد کل نیروهای نظامی اوکراین را تعیین نموده. همچنین مشاور حقوقیش اندری بوهدان را رئیس دستگاه پرزیدنتی تعیین نمود. در دهه قره‌باغ نویایی بودکند قرقیزستان بین ساکنان محلی و مرزبانان تاجیک بحث لفظی رخ داد. در این باره مقامات قرقیزستان اطلاع دادند. بحث بعد آن سر زد که افراد ناشناس در انبار را شکستند. بنا در 56 متری خط شرطی مرز در حدود تاجیکستان جایگیر است، اما از آن انبار شهروندان قرقیزستان استفاده میکنند. آمده است در اطلاعیه خدمات مرزبانی قرقیزستان. قرقیزستانی‌ها خواستند در را تامین کنند ولی مرزبانان تاجیکستان مانع شدند. مرزبانان قرقیزستان به جای حادثه حاضر شدند و با همتایانی
ҳоли тоҷикистонияшон гуфтугӯ карданд. Дар ниҳоят марзбонони тоҷикистон иҷоза доданд ки дари амбор таъмир шавад. Омадааст бозам дар ҳамин хабар. ҳамчунин марзбонон ҳамроҳ бо мақомоти маҳаллӣ бо сокинон мулоқот ва гуфтугӯ карданд. бори дигар дуруд мефиристам ба ҳамаи онҳое ки ҳамин лаҳзаҳо ба суҳбати мо дар пахши мустақим ба озоди видео пайвастанд ва навиди дигар бораи бомдодиро аз ман шаҳлои гулхоҷа бо сабабҳои техникӣ мешунавам. хуб, умедворам ки дар чанд дақиқаи дигар моро ҳамроҳӣ хоҳед кард ва хабарҳои тозаи тоҷикистонро мешунавед ва ҳатман ман дар охири суҳбат дар бораи қурби рубли русӣ низ барои шумо бинандагони азиз маълумот хоҳам дод. аммо то он замон дар бораи доллар барои шумо хоҳам гуфт ки бонки миллӣ 4 омили болоравии қурб ва ҳамзамон камчинии доллар дар тоҷикистонро номбар кард. мақомот болоравии қурби доллар дар бозори ғайррасмиро кори ҳанотон донистанд ва камчин шудани онро ба афзоиши воридоти молу тиҷорат ва бештар шудани хароҷоти буҷа рабт доданд. ҳафтаи гузашта қурби $100 амрикоӣ дар бозори ғайррасмии асъор дар тоҷикистон аз марзи 1000 сомонӣ гузашт ва ҳамзамон камчин шуд. баъзе аз корафтодаҳо ба радиои озодӣ гуфтанд ки барои харидани $100 ё $200 аз соати 2 шаб дар нуқтаҳои табодули асъор номнавис мекунанд ва соатҳои тӯлонӣ интизор мемонанд. вале қурби расмии доллар ки бонки миллӣ муқаррар мекунад ҳанӯз бетағйир аст ва $100 ба 943 сомонӣ баробар мебошад. мақомоти бонки миллии тоҷикистон рӯзи 21 май дар ҷавоб ба суоли радиои озодӣ дар робита ба вазъи бозори арзи хориҷӣ гуфтанд бо истифода аз афзоиши талабот ва арзи нокофии хориҷӣ бархи афрод дар бозори ғайрирасмӣ ҳанотӣ мекунанд. ин вазъият боиси ба вуҷуд омадани фарқи зиёд миёни қурби расмӣ ва ғайрирасмӣ мегардад. дар идома бонки миллӣ гуфтааст созмонҳои қарздиҳӣ дар тоҷикистон ҳар рӯз $1.5 миллион долларро ба фурӯш мегузоранд. вале боз ҳам таъкид мешавад ки талабот ба асъори хориҷӣ зиёд аст ва бонки миллӣ сабаби афзоиши онро ба 3 омил вобаста донистааст. аз ҷумла бештар шудани воридот бар содирот, афзоиши фаъолияти тиҷоратӣ ва истеҳсолӣ дар фасли баҳор ва ҳамин гуна афзоиши хароҷоти буҷа барои сохтмони иншооти стратегӣ ва пардохти қарзи давлатӣ. масъулони бонки миллӣ мегӯянд барои ҷилавгирӣ аз амалиёти ғайриқонунӣ бо асъори хориҷӣ гурӯҳе иборат аз кормандони доистони кул ва бонки миллӣ амал мекунанд. тоҷикистон қаблан бо сиёсати озод ё либералияш дар бозори асъор маъруф буд ва дар сари ҳар қадам ҳатман ягон нуқтаи сарофӣ кор мекард. ҳоло иқтисоддонҳо ба он таъкид мекунанд ки сарофонро бояд ба бозори расмии мубодилаи асъор баргардонанд ва сиёсати либералиеро ки ҳукумати тоҷикистон дар бозори асъор дошт барқарор кард. аммо то он вақт ҳар рӯз даҳон нафар паси дари бонкҳои кишвар навбат мепоянд то доллар бихаранд. яке таври шумо медонед барои таҳсили фарзандону дигаре барои чархондани тиҷорату зиндагии худ. 2 нафар аз захмиёни сӯхтори газ дар хиёбони Айни, яке аз кӯчаҳои марказии шаҳри Душанбе, гуфтанд ки ба кӯмак ниёз доранд. онҳо иддао карданд ки бо гузашти 3 рӯз аз ҳодиса касе аз мақомот ба аёдаташон наомадааст. дар ҳодисаи шоми 18 май 6 нафар маҷрӯҳ шуда раиси ширкати Васл Саноат Умед Тилоев ва 3 зердастиҳо муттаҳам шуданд. ба гуфтаи пизишкони бемористони рақами 3 пойтахт 4 нафар аз захмиён ки аз 25 сола боло буданд ба хонаҳои худ рафтанд. ҳоло 2 ноболиғ Аюбҷон Шерифи 14 сола ва Абдуғаффор Сайфиддинови 15 сола таҳти назорати табибон қарор доранд. сару рӯи ва dastoни онҳо осеб дида аз 12 то 15% баданашон сӯхтааст. Маҳмад Сафар Шериф падари Аюбҷон Шериф дирӯз ба радиозодӣ гуфт аз хидмати табибон розист, вале аз он ноумед аст ки аз муттаҳамони фалокат ва мақомот касе ба наздашон наомад ва кӯмак накард. наздикони Абдуғаффор Сайфуддинов ҳам гуфтанд дору дармон аз ҳисоби хонавода аст. бегоҳи 18 май дар маҳаллаи гардиши фурудгоҳи Душанбе сӯхтори газ ба амал омад. дар оғоз гуфта мешуд ки лӯлаи газ таркида аз мақомоти вазорати корҳои дохилӣ рӯзи 19 май дар изороти дигар гуфтанд сӯхтори газ дар чоҳҳои амудӣ рух дода бар асари он 6 роҳгузар ҷароҳат бардоштанд. намояндаи созмони Каритаси Олмон дар ноҳияи Шоҳрони вилояти Бадахшон барои тарҳи рушди иҷтимоӣ оғоз кардааст ва Умеда Мунаввар ва ҳамоҳангсозии лоиҳа рӯзи 21 май гуфт ҳадаф мустаҳкам намудани иқтидори ҷомеа ва баландбардоштани сифати хидматрасонӣ барои хонаводаҳоест ки соҳиби кӯдак буда ва дар вазъи душвори зиндагӣ қарор доранд. созмонҳо мегӯянд дар баъзе аз хонаводаҳо дар ноҳияи Шоҳрон шароити бади зиндагӣ, бекорӣ, низоъ миёни аъзои оила, норасоии ғизо ва сатҳи пасти донишу малака оид ба таълиму тарбияи кӯдакон мушоҳида мешавад. ба гуфтаи онҳо мушкилоти иҷтимоии мазкур ба ҳолати равонии аъзои оила ва бахусус кӯдакону модарон таъсир дорад. тибқи омор дар ноҳияи Шоҳрон беш аз 1,5 ҳазор оилаи камбизоят ва бахусус соҳиби кӯдаки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд ва инчунин беш аз 200 кӯдаки маъюб сабт шуданд. созмони Каритас аз соли 2010 ба ин тараф дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тарҳои худро амалӣ мекунад. ин созмон барои беҳтар намудани шароити зиндагии оилаҳои осебпазир аз ҷумла кӯдакони маъюб кӯмак мерасонад. дар гузашта чунин тарҳҳо дар шаҳри Хоруғ ва ноҳияи Рӯшқала низ иҷро шуда буданд.
فیلم بونکر ساخته کارگردان توجیک دلوار سلطانی در جشنواره فیلم آسیا و هفته تو در چین نمایش داده شد. این جشنواره روز 16 می آغاز گردید و تا فردا ادامه میکند. فیلم کارگردان توجیک در شهرهای پکین و شانگهای، گوانجو و چندو و سیان نمایش داده شد. فیلم بونکر سال گذشته روی نوار آمد و بار اول بهار امسال در دوشنبه به نمایش گذاشته شده بود و در آن نقش اساسی را اسفندیار غلام و محسن سلطانی بازیدند. آهنگسازی فیلم آوازخوان شناخته توجیک دلیر نظرف می باشد. و یک خبر ورزشی دیگر نیز است. بینندگان عزیز، قبل از آن که من بر قرب عصر برای شما بگویم، فوتبالباز دسته آرسنال لندن هنریک میخیتاریان در بازی فینالی جام اروپا که 29 می در شهر باکو برگزار می شود بازی نمیکند. میخیتاریان شهروند ارمنستان و فوتبالباز دسته منتخب فوتبال ارمنستان است که در دسته آرسنال فعالیت میکند. 29 می در پایتخت آذربایجان آرسنال و چلسی که هر دو دسته های انگلیسی هستند آزمایی خواهند کرد. نزاع مصالحانه در قره‌باغ کوهی روابط ارمنستان آذربایجان را خیلی سر کرده است و وزارت کارهای خارجه ارمنستان آذربایجان را به آن متهم کرد که امنیت میخیتاریان را کفالت ندادند. آذربایجان باشد در نوبت خود اصرار می‌ورزد که فوتبالباز ارمنی میتواند در باکو هنرنمایی کند و نباید از امنیت خود نگران باشد. و طوری هم گفتم بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان صحبت و حالا من به شما قرب اسرار خارجی را خواهم گفت. برای امروز بانک ملی قرب را چنین تعیین کرده است: $1.943 درهم، €1 $10.52 درهم و 1000 روبل روسی برابر است با $146.20 درهم، یعنی نسبت به روز گذشته 10 درهم ارزان تر بود. سپاس از یک شما برای همراهی که ما را در این صبح بر وقت بازم تماشا کردید. من همه شما را در بخش مستقیم بعدی یعنی ساعت 10 به وقت پرک در تقدیم سرخطای روز و میگوید در برنامه خبری منتظر میشوم. روزی خوب داشته باشید.